بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هري هاندي كاد إن شاء الله كسري ميدن واوي دوا إن إيي دوا من ديمو. هري ديا سيري جي فوب كادي ديا دوا جي فوب إن واوي دي دابي دك يوتيوب ما كفيسبوك on دابي تيتو علم نافع ما ويندو مي واوي dua inshallah o wawai di ide. Donc o dua do ko ka surat Baqara woni kankadi ko aya 128. So ndari o dua motti de jangude ko kanko hikkondiri o do ko do ari juste après makko. O dua do ko dum ko rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Kono mo duwa do kadi yewten fi mon ko hombo kadi yewtimo do ko annabi Ibrahim e annabi Ismail toujours e darnugol suudu kabandu kabe janguno oya duwa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Duwa arano bari kadi e jangi kadi o duwa do. Donc do kadi ko annabi Ibrahim e annabi Ismail jangimo honto non taybe wadande Allah ko Allah yamirani be ko darnugol suudu makko no. Donc hondo no woni firo o duwa do beni rabbana jomi amen waj'alna muslimaini lak wadumen himbe doftibe ma. Parce que sen dari muslimain andi sen ni muslim juldo ko hondo woni juldo tigi tigi muslimo ko doftido ko wado ko Allah yamiri kon hara o landitaki ko wonugol jiyado e pularnos be ni jiyado busare anda ko wonugol e français ko benta kon esclave jo ala droit kanko ko wowlana kon ko dum don o wadata o diskitata. Donc enen ka ko ye won hondum muslimaini lak muslim hada ko wonbe sumi ko dum benata la soumission, être soumis. Donc dum non hada ko sumi vers hombo Allah. Donc ko doftagol wada kala ko Allah yamiri. Donc do joni wo wa min zur andi be ni rabbana waj'alna muslimaini lak Allah wadu men doftibe ma. Jonno ko annababe dido jangi dum do. Jonno déjà iden andi taw ka Allah subibe non ko annababe ibe dofti Allah. Jonno si ɓeni waɗu men ɗoftiɓe ma ko ennugol waɗu men ɗoftiɓe ma min tabitay mum ɓeydana men kadi ɗoftagol ma ha ñande men maayi. Par ce que ko honɗum woni wonugol julɗo wona fi hande e janngo tun ko fannin on tigi wuuri no wuuri. Donc joni noon ɗo innugol diplôme no wawa l'école enen en hetti wo diplôme on inchallah ñande mayɗen haray islam on ko fannin on tigi no wuuri ha ñande o maayi ko yonti wonno ɗofti toro tabitugol mum ɓeydane ɗum ɗon kadi ɓeyni on ɗum wa min dhurriyatina immorde kadi e ɓiɓɓe amen ɓen e descendance amen o ɓiɓɓe tanira jatira leñol ɗuma descendance on fop immorde ɓen ɗon kadi waɗuɓe ummatan muslimatan lak waɗuɓen ɗon kadi himɓe ɗoftiɓe ma. Ka raɓɓinɗingol noon en yawine ɗo ka arabe ummatan umma no wawi wonde nugol himɓe qawm kan no wawi wonde himɓe andi e français ɓena nation andi nugol leydi ni. Donc communauté. Donc si ɓeni ummatan ko honɗum no sendidir ummatan e qawm si woni qawm hare par exemple ko pays suɓa ma hara ko leñol suɓa ma hara par exemple ko innugol ko saare suɓa. Donc ɗum ɗon hare leƴƴi no woodi. Kono si ɓeni umma harana qawm si ɓeni umma ɗon on hare leƴƴi ala ko honɗum non hare hiɓɓidiri himɓe ɓen ma ko honɗum waɗi hamɓe fo ɓe ari ɓe woni goto ko sabu honɗum ko sabu giggol Allah ko iman on watta fottindina ɓen ɗon. Ko ɗum waɗi nelaɗo souvent oynata qawmi ko oynata ko ummati fi honɗum par ce que ko himɓe bus no fotti fi iman on fottindini ɓen. Après ɓeyni honɗum wa arina manasikana Allah waɗu men ɗoftiɓe ma waɗana men kadi e descendance amen on ɗoftiɓe ma yiltiɓe ni wa arina manasikana janna men non ko honno min waɗirta ɗum ekkitumen
piiji moƴƴuɗi ko min duwa wadde kon. Jannu men kono min waɗirta, ko honno min rewirta ma, ko honno min ɗoftorta ma, ko honno min juulirta, ko honno min jangirta. Jangen taw. Ɗum ɗon holli importance jano e honɗum e fi gandal. Hare ko wa arina manasikana, ɓeydana men faamu e ko honno min waɗirta ko yiɗuɗa waɗugol men muslimɓe moƴƴuɓe. Après ɓeyni wonno wa tuba alayna, jaɓana men kadi tububuye amen on. Si min tuubi Allah, fi Allah jaɓan men. Fi honɗum kadi innaka anta tawwab. Attawwab nde inde Allah ɗo ko honɗum ko innugol ko jaɓowo tububuye. Andi ko ɗo ko waccugol Allah. Wa tuba alayna, jaɓan men tububuye amen on. An yiɗuɗo jaɓugol tububuye. Honɗum kadi arrahim, an yurmeteɗo. Donc so ndaari andi ɓenni wa tuba alayna, jaɓan men tububuye on. Innaka anta tawwabu rahim, an yiɗuɗo jaɓugol tububuye, an yurmeteɗo. Accu jaɓana men tububuye amen on. Donc duwa on fof ko honɗum rabbana waj'alna muslimayni lak wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim. Oɗo kan no resumi piiji boyi hare ko yen duumo moƴƴa e jangugol mo, ɓurta kadi jentade mo anda ko honɗum on tigi woni jangude. Par ce que no moƴƴi sakkitorgol inɗe Allah yaadude ko wonɗa torade kon. Kono ɓay o duwaɗo Allah no suɓimo, o paaki fop o waɗi, o enveloppe o waɗi, wa cadeau o ƴetti o okki. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.